والإسلام والتوحيد ثم رددنا وأصبح الساكتين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Muli mga katawad ay mga pag-aaral kita ng bagong tawag pada waktu pagkagaksaan. Iya situasi itu maksimatik kawaran takut yung natrajin perhatian. Insya Allah ngayon daw doon si Makahuhan ta sa lahat na madyabalipas ilang pengajian tenaga tersebut puas sa kabilang puas maghrib. Kung hindi magpalo kaya ati ko nagkatalang ng guru at nakalikod na diligrat siya. Hindi ang doon na ay na Facebook sika mo dahil ka lang kita ni Daul Islam. Kung narumahin din kang kapal Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman atau kakira kita ni Abu Mas pada tahadal Qadir atau Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma yunadihim fayaqulu ma ajabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul anba yawma idin fahum la yatasha'alun fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari hindi nasadya inabutan sin suareni. Ada pun ing ganap pangadjian. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikaka numan tagunum. Paayat hikaka numan tagwalo Suratul Qasas.
Mga kakasisin Allah Ta'ala, in pangadyan na to hayat nasabot, aw ni patumtum sin Allah Ta'ala kato taniw kagunahan tuod. Kagunahan sing kabuhi, aula kagunahan sing kamatay. Yari na kita niyo kabuhi dunya. Magbalik kita niyo maglayin deng hadunya paadlaw kana. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulong iwan lasa, kato taniw si mahasut si mahatinggi. Sin masi kita niyo piatu tumtum, damikyan, ulong kato taniw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin biyaitaan niya kita niyo aun kagunahan na tuwa kabuhi antara na tuwiban siya. Damik kaya naong kagunahan na to antara na to magkahi. Ampay mano siya amasa na to ini nakumun biya hapuning kahalan. Di na mahalulay. Di na makahalulay sinagumun. May tayad to, aw nakaligap kanila, aw nakasasaw kanila. Aula na in Yahudi wan Nasara, iwan simingud kanila. Mga anak po, piyapanjari sin Allah Ta'ala in langit iwan sin lupa, iwan sin hautan niya, palsababan sadya si manusia, silain magguna. Di magkagunahan in langit halupa. Imagguna sindeng halangit, imagguna sindeng halupa, imagguna sinautan silang itiwan lupa manusia. Tengukan taniw mga anak po, impahati kato taniw sin Allah Ta'ala. Haum matinapusan kita niyo. Wa yawma yunadihim, palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipatumtum hanabi niya kahinapusan iwan sinumat niya in aun adlaw rumatong pangasubuhan sila im mga subukan nila nagpapanjari kanila unim pangasubukan nila yan. Kaya kung lumaja ajabtumul mursalin. Adlaw yan, pangasubuhan sila. Uno na inatayma niyo. Sin na para na maun kanabihan iban karasulan, aula na inabi kahinapusan. Uno na inatayma niyo. Uno na inhinang niyo. Mga anak ka po. May tayad tuwihad to, sabab. Naghinang na kanya-kanya sala kanin tao. Ampat sila mamayta, dahing da kami hatuhan, harap na mo damad to patuhan. Maja ajabtumul mursalin. Piarahan na mo kamu nabi iwan rasul. Ang pakamurit malingog, ang pakamurit masasaw, ang parit magumun. Impikilan niyo. Uno na tayo niyo rakayan. Bang niyo na tayo biya din indagbos.
Ma jaa ajabtumul mursalin. Aun pihatod na mo maun kanin. Wa ma atakumur rasulu fakhujuh. Wa ma nahakum anhu pantahu. Yan na mo kamu pihaturan. Sinikasan niyang kaniw hakabuhi dunya. Aula-aula hikasan niyang kaniw kabuhi adlaw kana. Mawaya tuanin tau sumanyang. Ta maghinang siya pikilan, maghinang siya atulan, sinikasan niyang niya. Tininulong kaniya sinallahu ta'ala. Piarahan siya Nabi Iwan Rasul. Magbaita kaniya, sinikasan niyang sing kabuhi niya, iwan sing kamatay niya. Nauni nikasan niya niya. Uno-uno na inhiatud maun kaniho'y pahinang-hinangan niyo. Uno-uno na imbeta kaniyo liangan na ayaw niyo na hinanga. Tangkisin niyo na. Ma jaa ajabtumul mursalin. Parakala dakula mga anak ka po. Saling parakala si mga mag-exam kanuwa adlaw yaw nabiyaan ay mga tao. Nabiya bukay. Puti impakayan kata. Mag-exam, mag-promote sinbaran. Antara sintaw iwan tao. Piarahan kau Nabi Iwan Rasul. Inin hinangun mo. Inin di mo manjar hinangun. Ununin na tayo mo. Mga tuan. Paman sinallahu ta'ala. Paamiyat alaihimul anba. Nalanyap kanila. Nabiyakan Namrud na masasin Ibrahim. Uinauno yung Namrud. Nag-abbo-abbo. Nagpakita siningat niya. Nagpakita sinabbo niya. Hanabi Ibrahim. Dahita sin Ibrahim, yung pinagtutuhanan kulong niya, nagpapanjari sin langit iwan lupa. Nagpapanjari sin bulan iwan suga. Magpakuwa sin suga, dahil nga sadlupan, magpatugum, ay dahil nga sawangan, magpatugum sadlupan. Na pagkakaulaw na naggulal Tuhan, amod tintuhan ko. Naulaw na balis katasadya. Dahil nahasad lupan gumawa, dahil naharap na pasuwangan tumugom. Sambil bihaon, wala na uno. Huwag nakajawab. Fabuhital ladzi kafar. Nabungang. Way nabis saramisan ang bukab tangan. Nababuhi bisaran niya, tao siya, piyapanjari siya sintuhan. Nabungang. Di makabisaraw na, di, kaya nga subuhan man sila uno. Natayma niura ka impera na mo maun kaniyo. Paamiyat alaihimul anba. Nalanyap kanila. Uy, di sila makapamu. Uy, kabisara nila hang sulagununo. Yaw maijin. Adlaw yan. Way kaya pamung nila. Sini kalapas kanila. Sini kasalamat kanila.
Pahum la yatasaalun. Pakania rin kanila rin makapangasuhan mo. Kuno ba inilaw na? Uno ba edtuway? Pasalan biuta nila mata nila rin adunya. Summun bukmun umyun pahum la yarju. Nagbuta-buta ka sa bunnalan. Nagbisu-bisu ka sa bunnalan. Tani yung mga anak ka po. Magtatao na masanato ini. Paumiyat alayhimul anba. Yawma idin pahum la yatasaalun. Kaadlaw yan. Di sila makawis sarahang sulagununo. La yas'al ba'duhum ba'da. Way nakawasan. Bangib kaulaw na ba kayo? Uno ba tuway na? Amin manjari sila, magtulong tabang, mag-ingat-ingati, magtabang tiabang, di nila pa kayon. Adlaw susung. Hipatumtum sinallahu ta'ala ha ummatin eh. Kita niyo na. Sin matawd ni matdihil ka to taniyo. Uno pa ni kahirit mo. Matawd pagkaon mo. Matawd badyo mo. Matawd taumpa mo. Matawd pakayan mo. May ta pakaw di makaibadat marayaw. May ta pakaw di makasambag marayaw. Sin sa sambagan biyay ta kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Kita niyo na inumat hinapusan. Wala nalilingog imano siya biya silingog hamasan na ito inumat na kauna. Lingog sa pag kita, lingog sa pagdungog. Wiwihan kalingugan. Mga kakasi, uno pembiyata sinallahu ta'ala. Paamma man taba. Huwag na makatabang hadlaw susunod. Paamma man taba. Sa bunal to, dadapo ni mga sila. Nagtawat na rin nga kasirik. Nagtawat na rin nga kakupur. Nagtawat na rin nga pag-anyaya rin nga paglaog. Naglaog na, nag-anyaya na hamasa na ito, nagtipo na. Hisiyusin nagtawat na rin nga mga nasabot. Ngi, pagsirik, pagkupur, pag-anyaya. Waama na. Piarat saya niya na hindi nga tuhan. Piarayaw niya na yung panauhid niya. Piarayaw niya na yung pag-iman niya. Amo na yung kagunahan na ito hamasa na ito ini. Parayaw ng panauhid. Parayaw ng pag-iman. Wa amila saliha. Iban tiunay nila na. Ing kawajiban sintiap-tiap siulakan. Parduain. Di malapay sin amain nina, di malapay sin anak maas, sabab tiap-tiap siulakan subay sila tumunay simpiardo kanila atawa sinwajib kanila. Nabang nila tuhin ang indihad to, paasa an yakuna minal muplehin. Sila na ni mga tao, nagparuntungan na kabuhi, iban magparuntungan hadlaw susunod. Di hayat ini. Panya ti pagkikita na to. Sin kabuhi na to. Dunya ibang kabuhi adlaw akhirat. Bang na to na agad daka ing kabayaan sintuhan. Wala kiaririhilan nikmat inumat na kauna biya sinbihaon. Manjari mo tumbukon sa jen umbul, dahi ako pagkaon, dahi ako wadyo, dahi ako katantan yadto. Ipagsusukursan pa Tuhan.
ipagtutumtum saan sin pagbaya sin Allahu Ta'ala, way pagbaya na to, pagbaya na to, makada kabayaan sin Allahu Ta'ala. Nariha ayatin, ipatumtum ka to tanyo, ay kamu simingu da Yahudi ban Nasara. Sin pagmain-main nila riya dunya, sin lakujangang nila riya dunya. Tawabin sila ini, sundal sila patuhan. Bukun sundal, sundal. Halipulo sila patuhan. Daruhaka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, balikan na to mga tuan. Bang, nagtawbat. Minig na ring hamangi, pamarayaw mo. Minig na ring hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Parman sinallahu ta'ala, kaasa ay yakuna minal muflihin. Bukun pia panjari sinallahu ta'ala manusia. Kusaun inakkal niya, kusaun imbaran niya, haway kapusan. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Takakapusan kataning kignot kahiwal na to. Misanin langit tiban sin lupa, wayron da pia panjari sin Tuhan way kapusan niya. Takakapaidahan kataan, in gabon, in daugduging kila, tingkataan-taan. Kansyo yung paidayan, kan langit, kan lupa, bukon, kan tao. Anak ka po Adam. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Ma khalaqna hadha batila. Wayroon palmansin Tuhan pia panjari namu inway kapusan, takakapaidahan katan, hakabuhi iwan nakamatay. Sa kalimbaran niya, way nakapusan. Ay nabakamulong na maginuino, baran kura. Nahuun baran mo sa aon atulan, magpatumtum pia tumtumi. Magnasihat ni nasihati. Magdihil-dihil. Oo, nimbaran mo na. Baya-baya mo na. Mataudin tau biyaw. Na nakamulong na mainuino kako. Misan ako maunubaran kura. Nahun, baran mo sa malapain tao singi. Malapain kakabunan. Malapain hayop singi. Ngi mo. Hipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pia panjarin niya inway takakapusan. Takakapusan. Nabiyadin na ikaw? Natali amarayaw. Dengamay na at pamarum. Aunda kapusan mo. Nakakawa da kakao kapaidahan tara mo iwan sintuhan mo. Misanda kumambaran mo, wang wala na nakakawa kapaidahan in pagkahimukay mo karayawan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yad timbiyay ta sintuhan, muflihin. Masalamat siya riya dunya, ibang masalamat siya adlaw kana bang niya mahinangin to. Uno yan, magtawbat siya. Kakuyaran sintuhan ni magtawbat. Naasumo inamuki ma'am si murid niya. Laong niya, ya imam na mo, uno yung kakuyaran sintuhan. Yung kakuyaran sintuhan pagtawbat. Imana sim pagtawat, mangayo kau, kamaapan, kaampunan, patuhan, iwan sumanggup kau, di na kau mag-isab-isab sinhinang,
panulangi pamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikarua, wa amana. Bunalon mo hindi nga Tuhan. Bunalon mo yung panauhid. Bunalon mo yung pag-ima. Aun naraak mo kayo mo naghindo, sim pag-iman, sim panauhid. Inikatu, wa amila saliha. Amaling kabayaan sin Tuhan. Amalan sin atay mo. Amalan sin suara mo. Amalan sin pituanggaw tabaran mo. Ay mo amaling kabayaan sin akal mo. Ay mo amaling kabayaan sin napsu mo, sin sahwat mo. Sa inakal mo, in napsu mo, in sahwat mo, amali pakadtuon mo pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na bang mabiyak na hadto, minal paidin, minal muplihin. Nagparuntungan kau, sumanyang kau riya dunya, iwan hadlaw akhirat. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Firman sin Allahu Ta'ala, in Tuhan mo, magpapapanjari sin unu-unu kabayaan niya. Di hayat ini, nagsadyi si mga Yahudi wan Nasara, iwan si mga miyakad kanila. Saranglaw na hindi nangun nabirayahan, mataudsin. Nabiyaw hindi ka to, saranglaw na may nang guru mataudsin ng pagkakaran. Ang pasyalaw niya, mga kuanong biha. Naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, baitay sila ya kau nabihin na pusan. Amin mga nagpakwa pikilan yan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. In Allah Ta'ala amin pagtutuhanan mo, iwan simyakad kay mo. Yain nagpapanjari sing kabayaan niya. Wa yakhtar iwan siya magpi. Di man jari magsajis kolong mininangon na bireng kamo. Sa baba mo na ning kiastulan si mga Yahudi wan Nasara, may tayo na hinang nabi kahinapusan deng habang sa Arab bukon deng kanila. Ma kana lahumul khiyara. Way kapatut si manusia, magpi sila sing kabayaan nila. Nawiyaong kaya na sin tayong kapatut, magpi na siya sing kabayaan niya. Nabiyay taan di hayatin. Way kapatut si manusia. Ing kapatut da si manusia, magrija sila, tumayma sila, sin pagpi sin Tuhan kanila, hapag papanjari kanila, hapag kaun nila, hapag inom nila, hahukuman nila, hakatantan pakaradyaan nila. Subhanallah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusriku. Mahasot si mahatinggi in Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga kakahinang nila yadto. Di hayat ini mga anak po. Ang atulan, piyag-akaran si mga sahabat. Iwan sin naiging sahabat, gimantin tabiin sa lidah. Dahil nga sa babian, siya sila yadto khairul kurun sarayaw-rayaw masya. Uno yan mga tuwan ni kaisa. Fama amara Allahu ta'ala bisay'in illa fihi maslaha ajila aw ajila. In uno-una na raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fardu na ka, wajib na ka, sunnat na ka, inda akan yan maslaha.
hikarayaw sin kabuhi mo, hikarayaw sin kamatay mo. Masigla at tawang bukon masigla. Mga anak kap, amo yan tuwang kauraakan ideak na kawin mo sintuhan, uno-uno na, illa fihi maslaha, in iyan hikarayaw kay mo. Pama naha an shay illa fihi mafsada. In uno-uno na liyangan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan, liyangan man kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay muhining abat bang muhinang nalubo ing kataan marayaw. Ayan tuan. Hari nga sa wabiyad doon. Uno yung kabtangan si mga sahabat. Iwan si mga tabiin. Iwan si mga bariman. Fayajibu ala kulli muslimin wa mu'minin. Kaya wajiban. In tiap-tiap muslim. Mu'min usugiban babae. An ya'taqida anna Allah ya'muru bima yasha wa yanha amma sya. Ya wajiban in usugi bang babae bariman usugi bang bariman babae iti karun nila sa bunal tu din Allah Ta'ala dia aksila ununing kabayaan sin Tuhan. Bukon sila riyaat ununing kabayaan niyo. Dahil nga sa mabiyad to, nagsamimiin atay, nagsamimiin pikilan, nagsamimiin hinang. Wayanha amma yasa, manglangin Tuhan sing kabayaan niya. Bukon kabayaan mo. Bialis katman sintang pakaradyaan nila in marayaw kimangi in mangi di mayaw. Hisiw yan. Hisyaitan iblis iwan hisyaitan manusia. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim baita sinamuk taugana rul hamarayaw. Wala siya kaya pitnahan sin dunya. Way siya kaya pitnahan sin pagkaon. Way siya kaya pitnahan sin pag-inom. Way siya kaya pitnahan sin ununo pakaradyaan diya dunya. Ang kiju buyutakum. Qabla an yudammirha. Unin baita nila kato. Karunahan na to imbay. Imbay pagulaan, bang manok-manok pugad. Ang kidyo, palihalaan imbay niyo. Kabla an yudammirha. Hari pa siya malubo. May taong manglubo. Dua imang lulubo. Bukunin maksudid tubay. Amin naguhula habay. Palihala ay baran mo. Palihala ay kabuhi mo. Palihala ay nakal mo. Hapag palihala kabayaan sintuhan. Hari pa siya malubo. Unin ni kalubo. Dua. Pag-igil. Iwan pagjangki mga tuan lubo. Mataod bahay lubo. Inhalawang bahay nag-igil. Inhalawang bahay nagjajangki. Unin piagigilan yan. Unin piagjangkihan niya. Lingkat sindun niya. Hisiwin nagdaak yan. Hisaytan di kakitaan. Iwan hisaytan kikita. Maita nila yan iyakad. Malam may pansugpatan sinatay patuhan.
malamma impalsugpatan sin suara patuhan, malamma impalsugpatan sin pito ang gauta, baran pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun bariman, adapun bariman usugiwan bariman babai, kulluhum daminun ala Allah. In sila katantanan halawang pamalihala sin Allah ta'ala. Bari'un minal hasad, bari'un minal hikid. In sila yan halawang pamalihala sin Allah ta'ala. Mayta, salamat sila. Dahil nga pagigiliwang pagjangki, way tuputan haatay nila, way tuputan haakal nila, way tuputan halawang simbaran nila, way tuputan nakatan pakaradyaan nila. Reject katan. Naunin iamalan nila. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum daminun ala Allah. Tuhinang bang mumahinang ini kau halaung pamalihala sin Allah ta'ala. Bang kau buhi-buhi pa, tiya akaran sin Tuhan rizki mabarakat ing kabuhi mo. Bang kau abutan sing kamatay, nawapat kau halawm kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan to, ano ususun na to? Man dakhala baytahu pasallama, hisiusin tao, migdaing habay marayaw, magbalik pabay, nagdarara sindayaw, sumalam, fahuwa daminun ala Allah. Hinsya yan, halawang pamalihala sintuhan. Imbar iman, di migding habay, wang bukun nagdara marayaw, di magbalik pabay, wang bukun nagdara lipating karayawan. Hikarwa, man kharaja ilal masjid, isiu-siu, in humarap pa masjid, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik siya, nagdarara sin pagibadat sa rayaw-rayaw, fahuwa daminun ala Allah. In siya yan, damik yan, halawang pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa daminun ala Allah. Hisiu-siu in tao nagparang sabin, iya tuwangan na yung satro, biya sina Palestine, murah-murahan, maagad nila yung pagjihad. Hama sa sinjunjungan alayhi salatu wassalam, in sila yan halawang pamalihala sin Allah ta'ala. Mga kakasi sin Allah ta'ala. Amuyad to, tiyo hinang anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Murah-murahan, tub-tub na rin to. Bangmayan kita niyo. Ganap mang ganaping karayawan. Magkagunahan na kita niyo hamasa na to. Laungsin, bata bago, magdubol tayo. Mayta, in alamat sing kiyama, yari na. Kuno yan yung biyayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahing hamang alamatul kiyama, la takumus sa'a, hatta yumtiran nas, mataran aman, wala tusbitul arda say'a, wala tunbitul arda say'a. Mag-ulan makusog, mag-ulan malugay. Sa inulan yan, di tumubuin tiyanom. Inti mo tubo, hianod. Mayta, pasalansin pagmaksiat si manusia. Pasalansin pagmaksiat sin manusia, hababaw singgumi. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, bangmayan kita niyo, halawang pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impikilan na to. Uuhon na to, impituang gautabaran na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
magkarunahan kita niyo pamalihala sintao sa impuunan niya pamalihala sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana nas'alukal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.